Dobar dan, dragi gledalci, srećni vam praznici. Moje ime je Maja Antina, a vi pratite Čitnik. Već je skoro godinu dana kako je cena toalet papira otišla u nebesa. On toliko košta da kako vreme odmiče, sve nam je jeftinije, lakše pa i draže da umjesto njega koristimo šmirgl papir. Do pune vegetacije zelenila nas deli još nekoliko mjeseci, ali i taj period ljudima koji žive u gradu neće biti baš od neke pomoći. Ali tema današnjeg čitnika nije toalet papir ni njegova cena, već jedan drugi papir. A o kom papiru je reč, reći će nam naš reporter Marijan Antov. Kolega Marijane, srećni praznici. Srećni praznici, draga koleginice Maja, i srećni praznici svim gledalcima. Evo, ja se trenutno nalazim na Trgu Republike kod spomenika knezu Mihajlu, koga ljudi zovu konj. Mislim, tako zovu spomenik, a ne kneza. Danas pričamo o papiru, tema je papir i kao što je koleginica rekla, nije u pitanju toalet papir, već roman Papir. Ovo je roman, prva pripovest, prva priča iz opusa priča, zbirke ili romana. Ovo je knjiga. Knjiga Papir, nova knjiga Gorana Petrovića. Evo, ja ću dati kao neko stručno, nestručno mišljenje svoje. Pogledajte, ćemo prvo korice. Korice su veoma lepe, veoma zanimljive, imate ovi ripčiki, imate i ovu dupku, kroz nju gledate ripčiki. Korice su mnogo dobre i kad uporedimo kvalitet i izgled korica ovih izdavačke kuće od pre nekoliko mjeseci, možemo da kažemo da su se vratili u normalu, jer da su ostale kao od pre nekoliko mjeseci, kao da su uzimali neku decu da im prave korice. Znači, spoljašnost knjige je odlična, ali kad je otvorimo, meni malo smeta što fali predlist i posle list, pa ispada kao da je neki piroćanac Meraklija ovu knjigu prvija. Što se žanra tiče, to je onaj magijski realizam, za mene najmisteriozniji, najtajanstveniji žanr od svih žanrvi. Jer ja tu nikakvu magiju ne vidim, a ponekad ni realnost baš ne vidim, nije mi baš realno, ali eto, ako ste ljubitelj realističnog čarodejstvenija, onda velika preporuka za ovu knjigu Papir, a ako niste ljubitelji žanra, onda ne znam šta da vam kažem, možete da ga pročitate jer će vam se sigurno više od polovine dopasti, a zavisno kakvo mišljenje stvorite o likovima, kako vam se likovi dopadnu, onda može da vam se dopadne i ceo roman. Goran piše veoma poetično, tako dok ga čitate imate osjećaj kao da ste u nekoj kolevci, kao da vas nešto ljuljuška. Rečnik mu je bogat, koristi razne i odgovarajuće izraze i stare izraze isto koristi. Pa samo ne znam da li mu se slučajno ili namjerno otelo u jednom trenutku da umjesto reči junak upotrebi reč heroj. Također, zbog jednog drugog romana sam ja sad zbunjen i ne znam šta je pisac htio da kaže kada su u pitanju čukljevi. Da li je stvarno mislio na čukljeve ili je kao u onom drugom delu kod drugog pisca čukljeve pomešao sa nožnim zglobovima. Da nije u pitanju čukalj od drveta znamo jer se priča o kraljici. Kao što sam već rekao, možete ga pročitate, ali moguće da ćete se na kraju pitati kvo ste čitali i za kakvo ste to čitali. Ali eto, ako niste ljubitelj žanra, ne dajem ni preporuku ni antipreporuku. Ako ste ljubitelj, onda preporuka, velika preporuka i samo preporuka. Radnja romana je smeštena u ono srećno vreme da kada vlast ne radi kako valja sa narod i kada narod u svome smeta, onda narod lepo uzme i ukloni vlast. Tu pripomoć može da posluži i neka giljotinica, zašto da ne. Tako da ja ne shvatam muški deo populacije zašto su trpeli kraljicu, dozvolili joj da vlada godinama i da im radi to što im radi. Izgleda da im je ona svašta radila, ali niko o tome nije mogao da priča jer kad ona završi tu svoju rabotu, ne zna se gde su završili, pretpostavlja se, to jest zna se da su otišli u večna lovišta. Što bi u nekim religijama rekli, oni su verovatno, mislim na muški deo populacije tog kraljevstva, u nekoj od prošlih reinkarnacija bili mužek bogomoljke, pa im je taj neki bogomoljački instinkt, to jest mužjački instinkt ostao i tako je kraljica opstala. Eto, to je kao moje, kao stručno mišljenje. Još jednom, koleginice, srećni vam praznici. To je bio kolega Marijan i on je dao svoje kao
stručno mišljenje. Mi smo, što se tiče psihološke analize likova, kontaktirali našeg stalnog dopisnika iz Australije, doktorku Marian Antik, ali najverovatnije zbog vremenske razlike je nismo uspjeli dobiti. Ona se ili odmara ili spava ili nam se jednostavno nije htjela javiti. To je bilo sve za današnji čitnik. Još jednom srećni praznici, blagodarim vam na pažnji i doviđenja.